MONUSCO gikomeje guhunga umunsi ku munsi. Ni bamwe mu basirikare bagize ubutumwa bwa MONUSCO muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Igoma basabye ko M23 yabafasha gusubira iwabo. Umuryango w'abibumbye ukabakoranye n'u Rwanda kugira ngo banyure mu Rwanda. Ni mu gihe kandi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma hafashwe ingamba zikomeye nyuma y'uko umuryango w'abibumbye wasabye umutwe wa 23 gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kugira ibintu bijye mu buryo. Iyi rero ni page ikomeye y'amakuru tugiye kugaruka ku mugoroba. Turi ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 4 Gashyantare 2025. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Bwana Karemba Aimable. Imboni yacu igiye kutubwira byinshi ko bikomeje kugenda bibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Karemba Aimable, wiriwe neza? Yego, mwongeye kwirwa neza. Bwana Karemba Aimable, byamaze gutangazwa ndetse no kugaragara ko urugamba ntirworoshye. FARDC ya Professor mu gihe intare za Sarambwe zatangaje agahenge bo bari gukora deployment. Ndagira ngo ubanze udushishije yuko umutekano ucunzwe Goma mbere yuko dukomoza kuri ibi bya MONUSCO ndetse tukanavuga ku bijyanye n'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma. Ukuvuga ngo igikomeje kugenda kigaragara hano ku butaka bwa nta kindi kiri kuvugwa by'umwihariko mu mujyi wa Goma. Umwuka uri kugaragara ni icyitwa muvuma z'abaturage, bikorwa mu masoko mato ibikorwa bigenda bigaragara yuko rwose bimeze neza. Abaturage bari gukora ibikorwa biganisha ku iterambere n'ubundi nk'uko bisanzwe, kandi urabona yuko bafite icyitwa kamwenyu cyangwa umunezero ku maso nyuma y'uko umutwe wa 23 wigaruriye uno mujyi wa Goma. Kandi urabona yuko umwihariko wihariye cyane w'uyu munsi turi kuvugana nuko abaturage bakomeje kugenda bahereza amakuru umutwe wa 23 babwira uti dore kwa hariho Kadiya, dore kwa Rufontina, turi gukeka yuko ari urugo rwari rufite abawazarendo bagera kuri 5. Mushobora kuba mwabaza adresse yabo niba bahunganye n'igisirikare cya FARDC cyangwa se niba basanzwe n'ubundi bari hano mu mujyi wa Goma bakagaragara mu masaha yuko mu masaha ku manywa biri kuvuga yuko umwe mu ngo zifite abawazarendo akenshi bagerageza kuba batari kugaragara mu masaha yo ku manywa, akenshi bakagaragara mu masaha. Yego Karemba, uratwumva? Yego, reka dukomeze amakuru yacu nubwo twumva ku murongo wa telefoni Karemba Aimable tutamwumva neza. Tubabwire ko umuryango w'abibumbye wasabye umutwe wa 23 gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kuri ubu kigenzurwa n'uyu mutwe urwanya ubutegetsi bwa Perezida Kisekedi. Ni ubusabe umuryango w'abibumbye wasabye ubinyujije mu kumuhuza wayo ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bruno Lemarcus. Mu itangazo uyu muzabikorwa mu muryango w'abibumbye yashyize hanze kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 4 Gashyantare 2025 risaba M23 gufungura ikibuga cy'indege cya Goma byihuse mu rwego rwo kugira ngo ubutabazi bugere ku baturage bahunze intambara. Ahanini ubu butabazi nubwo umuryango mpuzamahanga ishaka kugeza ubufasha ku bahunze imirwano. Ishami ryihariye rishinzwe kwita ku mpunzi bikaba ari ibintu biri gukorwa mu gihe urugamba rwa rumaze iminsi rukomeye. Iri tangazo kandi rivuga ko imirwano yagize ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu, kandi ko kubera gufunga ikibuga cy'indege cya Goma bituma ibikorwa byo gufasha bibura inzira mu buryo bwihuse. Uyu muyobozi wo mu muryango w'abibumbye akomeza avuga ko ubuzima muri Goma busharira kubera ko imiryango mpuzamahanga idashobora kwita ku baturage. Ariko nubwo uyu muyobozi avuga ibyo, nyamara kuva M23 yafata umujyi wa Goma abaturage babonye aho barambika umusaya nta nkomyi, ndetse kandi ibintu bikaba byarongeye gusubira mu buryo kuko ibikorwa by'ubucuruzi biri gukorwa neza ndetse n'ibindi bikorwa byo mu bundi buzima busanzwe. Abaturage nabo ubwabo bakaba bavuga ko baruhutse nyuma y'uko uyu mujyi utakibarizwamo FDL wazarendo ingabo za FARDC zabanyagaga ibyabo. Ikindi nuko ikibuga cy'indege cya Goma cyakoreshwaga na FARDC, MONUSCO n'imiryango mpuzamahanga n'ibigo by'ubucuruzi byiganjemo iby'abanyamahanga bakorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira
Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 26 Mutarama 2025 nibwo M23 yatangajwe ifunze ikirere cy'ikibuga cy'indege cya Goma kubera ko ingabo za leta FARDC n'imitwe bari bafatanyije bakoreshaga iki kibuga cy'indege bazana imbonda zo kwica abasivili. Ni mu gihe kandi ku itariki ya 28 Mutarama 2025 uyu mutwe wemeje kumugaragara ko wafashe ikibuga cy'indege cya Goma. Ku rundi ruhande kuva uyu mutwe wabohoza umujyi wa Goma, amatangazo ntasiba kuba yasaba uyu mutwe gufungura iki kibuga cy'indege. Biro ni bibaye mu gihe umutwe wa 23 watangaje agahenge guhera kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 4 Gashyantare 2025 uvuga ko ari impamvu z'ibikorwa by'ubutabazi ndetse no kugoboka abari mu byago. Mwitangazo ryasohowe na Laurence Kanyuka, muvugizi w'ihuriro Alliance Fleuve Congo rifite umutwe wa 23, yavuze ko badafite intego zo gufata Bukavu cyangwa utundi duce. Ntibizwi niba akagahenge M23 yagatangaje ku bwumvikane n'uruhande rwa leta. Iri tangazo risohotse nyuma yuko kuva mu mpera z'icyumweru gishize havuze imirwano ikomeye mu gace kegereye ikibuga cy'indege cya Goma ndetse bikaba byarashkurangira intare zitsinze. Ni mu gihe kandi kuri ubu imirwano yari ikomereje mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karehe hafi n'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Kanyuka yashinje ingabo za leta FARDC gukoresha indege za gisirikare ku kibuga cy'indege cya Kavumu no kurundayo za bomba, avuga ko zica abasivili mu bice bagenzura. Uruhande rwa leta ntacyo ruravuga ku gahenge katangajwe na M23 cyangwa ku byo ivuga ko FARDC irimo gukora ku kibuga cy'indege cya Kavumu kiri ku ntera ya birometero 40 uvuye mu majyaruguru ya Bukavu. Uruhande rwa leta ruvuga ko rutazigera ruganira n'inyeshyamba ze 23 ubu zigenzura umujyi wa Goma. Ruvuga ko uwo mutwe ari igikoresho cy'ingabo z'u Rwanda. Amakuru agera mu bitangazamakuru mpuzamahanga avuga ko ingabo za FARDC hamwe n'inyeshyamba ze 23 impande zombi zikambitse mu gace kitwa Kasiri ahiriwe agahenge hagati yabo kuri uyu wa mbere ndetse no kuri uyu wa kabiri. Hagati aho umuhati wo gukemura aya makimbirane, Perezida Dr William Ruto wa Kenya yemeje ko kuwa gatano no kuwa gatandatu w'iki cyumweru i Dar es Salaam muri Tanzania azateranira inama idasanzwe izahuza imiryango y'ibigo ya East African Community ndetse na SADC. Ruto yavuze ko aba bategetsi bemeje ko bazitabira iyo nama harimo Perezida Samia Suluhu wa Tanzania, Perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Perezida w'u Rwanda Cyril Ramaphosa, Perezida wa Afrika y'Epfo Kaguta Museveni wa Uganda ndetse na Hassan Mohamud wa Somalia. Akaba rero ari amakuru aje mu buryo buzwi aho bivuga ko Perezida Tshisekedi na Tshilombo Tshisekedi Tshilombo kuri ubu ngubu rero akomeje kugenda agaragaza ko we ari kwitegura kurwana. Umuhati wo guhuza impande zombi ukaba warageragejwe na Perezida João Lourenço Angola ashyigikiwe n'ibihugu by'amahanga. Nta kinini wagezeho kugeza ubu. Kinshasa ishinja Kigali gufasha inyeshyamba za M23, Kigali naye igashinja Kinshasa gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ibirego impande zombi byemezwa ko ari impamo ndetse n'inzobere za UN nazo zikaba zaragiye zibivuga nubwo nta bimenyetso bigeze bagaragaza. Kinshasa yakana ibyo birego ndetse na Kigali kabihakana kuko kenshi byagiye bigaragara ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye izana amananiza ku bijyanye no gukemura ikibazo. Kaba rero ari ibiri kuba mu gihe urugamba rukomeye kandi rukomeje kuba rubi cyane. Bwana Karemba Aimable wakomeza n'andi makuru. Nuvuga ngo mu yandi makuru mu bikomeje kugenda bigaragara hano ku butaka bwa Kongo nubwo imirwano ikomeje ku ruhande rwa FARDC ndetse n'ikitwa abafatanyabikorwa babo. Yego. Ahangaha haracyavugwa n'umwuka mubi uri hagati y'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'ikitwa abafatanyabikorwa babo by'umwihariko abasirikare bakomoka mu mutwe wa FDLR. Uyu nguyu usanzwe urwanira ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC wavuye mu Rwanda 1994. Yego. Ahangaha havutse imvururu nyuma y'uko FDLR ikomeje gutekerezwa y'uko uno mutwe ngo ushobora kuba wadeployingwa mu bice byinshi bitandukanye byahariya muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu bice byara muri Sud Kivu. Ibice batekereza y'uko ngo bishobora kuba byagira uruhare kuba FARDC ishobora kuba yagaruza bimwe mu bice mu 23 yigaruriye cyangwa agafunga amayira M23 ishaka gucamo. Yego. Uri kubona yuko nubwo FARDC ikomeje kongera ingufu zishoboka zose kugira ngo ibashe kuba yahangana n'umutware 23, ariko ibi nubwo bikorwa ku ruhande
rwa kino gisirikare cya Congo FARDC biracyagaragara yuko ku ruhande rw'uyu mutwe wa FDLR hari bamwe mu basirikare batari kumva imikoranire iri hagati y'iyi FDLR n'igisirikare cya Congo FARDC, nubwo FDLR nayo ikomeje gushinja abasirikare ba FARDC yuko ngo ari igaragaza imbaraga ku mirongo imbere ku rugamba. Benshi bakavuga bati nta kuntu mutagaragaza imbaraga ku mirongo imbere ku rugamba, kandi ku rugamba M23 ikomeje kurwana kenshi na kenshi dusanga ibice murimo M23 ikunze kubishyiramo imbaraga zidasanzwe kugira ngo irebe yuko yabahangara bitewe n'imbaraga baba bazi yuko muzanye, ndetse bazi yuko murwana mumeze nk'abiyahutse ku mirongo imbere ku rugamba. Ariko ahangaha bikaba bikomeje guteza inkeke ku rwego rwo hejuru, kuko iravuga yuko hatanzwe ibwiriza rikomeye ku ruhande rwa abategetsi bakomeye ba kino gihugu cya Congo, bavuga yuko FDLR rwose ku ruhande rw'abasirikare bayoboye ku mirongo imbere ku rugamba batagomba kugira icyo babivugaho, kuko ngo kuba yarazaniwe hano ku mirongo imbere ku rugamba cyangwa se igatoranwa mu bagomba gufatanya na FARDC ngo ni ibintu byatekerejweho kandi byabanje kugibwaho inama n'abanyepolitiki ba kino gihugu n'abandi bafatanyabikorwa babo. Nibyo rero bwana Karemba Aimable, reka tujye ku gisubizo cya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ubwo yabazwaga niba u Rwanda ari rwo ruha M23 intwaro zigezweho iyi M23 ikoresha ku rugamba. Kuva M23 yakinjira mu ntambara irwanamo n'igisirikare cya leta FARDC, imiryango irimo MONUSCO yakunze kuvuga ko uriya mutwe urwanisha intwaro zigezweho zinaruta izo ingabo z'ubutumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batunze. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madame Therese Kwakwamba Wagner nawe aheruka gutangaza ko intwaro M23 yifashisha itsinda ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo zarigeze na rimwe zigaragara mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu yunzemo ati ndanibuka ko umuryango w'abibumbye ufite ubutumwa bukomeye cyane ku mugabane wa Afurika. Avuze ko intwaro zakoreshejwe n'ingabo z'u Rwanda M23 zirenze ubushobozi bw'izo bafite. Zimwe mu ntwaro ibihugu bitandukanye byakunze kuvuga ko M23 zikoresha zirimo za misile zihanura indege zirasirwa ku butaka. Perezida Paul Kagame ubwo yabazwaga n'umunyamakuru Larry Madowo wa televiziyo CNN niba u Rwanda ari rwo koko ruha M23 ziriya ntwaro, yagaragaje ko atari byo. Ati mu by'ukuri inyinshi muri izo zituruka muri FARDC, zituruka mu ngabo za Congo, hafi ya zose batera M23 ikabatsinda, yabakurikira igafata ibikoresho byinshi cyane. Perezida Paul Kagame yashimangiye ko nta ntwaro cyangwa ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose u Rwanda ruha uyu mutwe wa M23. Ni mu gihe kandi biri gutangazwa mu gihe amakuru akomeje kugenda avuga ndetse anagaragara mu binyamakuru bitandukanye avuga ko FARDC kuri ubu ngubu yaba iri gucikamo ibice bitewe n'uko bamwe bavuga ko gutakaza ibice yagenzuraga haba harabayemo n'ubugambanyi ndengakamere. Ngayo ngukorera bwana Karemba Aimable, wakomeza utubwira n'ibindi. Karemba Aimable uratwumva? Ni ukuvuga ngo mu bindi bikorwa bikomeje kugenda bigarukwaho ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC, yego, nuko mu mibare myinshi ikomeje kugenda igaragara ku mirongo imbere ku rugamba biri kuvugwa ndetse biri kwemezwa yuko icyitwa Hibos Special Force ari cyo kintu kigiye kwitabwaho kuruta imibare ngo y'aba Wazalendo, nyuma yuko Wazalendo bakoreshejwe ku mirongo imbere ku rugamba bakagwa ku rugamba cyane. Biri kuvuga yuko noneho ngo hagiye gukorwa impinduka zidasanzwe, aho Hibos Special Force ndetse n'abasirikare b'Abarundi aribo bagiye kuzajya biganza ku mirongo imbere ku rugamba kurusha abandi basirikare, ndetse kandi hakaba ari no gutekerezwa ubundi buryo SADC ishobora kuba yagira imikoranire ihambaye n'iki gisirikare cya FARDC ngo bakongera abasirikare bari basanzwe bafasha iki gisirikare cya FARDC kugira ngo barebe uburyo ki ngo hashobora kuba habohozwa ibice M23 ifite, cyangwa se bakaba banagira gutya ngo M23 nk'uko bari kubivuga ngo barashaka kuyisiba ku ikarita y'igihugu cya Congo. Ibi ni bikomeje kugenda bivugwa n'abasirikare bamwe ba FARDC ndetse n'abanyepolitike ba kino gihugu, ariko wareba uburyo ki bazakora bino bintu bigashoberana cyane ukurikije uburyo ki ibi bintu bikomeje kugenda bikorwa n'igisirikare cya Congo FARDC n'abafatanyabikorwa babo.
Ku bijyanye n'abaturage bwana Karemba Aimable basubira mu byabo kugeza ubu bihagaze gute, by'umwihariko ku bari i Goma abaturage batangiye kugenda ku bwinshi, urabona ko ni ibintu biri kwitabirwa? Ku bijyanye n'urujya n'uruza abaturage baragenda, imodoka, taxi, abashoferi baratwara, abamotari mu mihanda, utembere mu bice bya Ndosho, Karitsiye Birere, ukikoza hano mu bice bya hano muri Rugamba, ukajya mu bice bya hano muri Rusayo, mu misozi ya Rutoke hano hejuru hose, urabona yuko abaturage rwose bameze neza, barakora ibikorwa bisanzwe muvuma z'abaturage, urabona ko ibintu bimeze neza. Kandi noneho n'umwihariko ukomeye cyane nuko ubona yuko morale abaturage batuye muri uno mujyi wa Goma bafite itandukanye n'indi morale abantu abaturage bari bafite mu gihe M23 itari yakigaruriye uno mujyi wa Goma. Yego, haba hari abarundi bakomeje koherezwa ku mirongo y'imbere y'urugamba? Ku kijyanye n'abarundi ho ntago byabura koherezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Deployment ziri kumva ziri gukorwa muri biriya bice bya Beni, deployment ziri kumva ziri gukorwa muri iyo misozi yahariye muri Butembo. Turi kumva yuko abarundi ntabwo babura nibuza niba ari abasirikare 3,000 cyangwa 4 badeployinzwe mu bice bitandukanye, ntabwo bashobora kuramo abarundi nibuza 1,000 cyangwa abarundi 800 mu mibare y'abasirikare iba yoherejwe mu mibare ikomeje kugenda igaragara ku rwego ku rugamba. Nuko icyitwa abarundi bo badakomeje rwose kuva ku izima ndetse no kugaragaza yuko rwose bagishaka gufasha igisirikare cya FARDC, nubwo ariko binavuga yuko bamwe muri bo bagerageza kugaragaza ubushake ndetse n'ubushobozi, bamwe abandi bagerageza kugaragaza yuko rwose batishimiye ibyo FARDC ikomeje kugenda ikorera ku rugamba, kuko abarundi nabo bari bamwe mu bantu bakomeje gutanga amakuru akomeye cyane yuko FARDC ikomeje kugenda ibogama ndetse inatererana aba basirikare b'abarundi ku rugamba, nyuma yuko M23 ifashe ibice byinshi kandi bakanagaragaza imibare y'abasirikare benshi bapfuye ugereranyije n'abandi basirikare baje hano mu gihugu cya Kongo gufasha igisirikare cya FARDC mu murongo mugari wo guhangana n'umutwe wa M23. Yigurishirize mu bihe bitandukanye, hari abarimo baranagenda banoherezwa na bamwe mu bagabo bakomeye cyane basanzwe n'ubundi bakora ibijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, bivugwa neza yuko babatumye kugira ngo binjire maze rero babone ukuntu bazacikaniza intwaro bazizane bajye bazifashisha mu bucuruzi bwabo, cyane cyane ubucuruzi bwabo bwa magendu. Yego, ariko ndakubwiza ukuri n'urubyiruko rwinshi rurimo rurarungwa mu gisirikare, ubwo bose rero bakaba barimo baravuga ngo hagiye kuba intambara, ngo hagiye kuza ngo umutwe wa M23 ngo uri kwataka. Ngira ngo nakomeje no kugenda nkurikirana ibitangazamakuru mpuzamahanga bwana rero nabyo biravuga yuko bibona neza yuko intare za Sarambwe zigiye kuhagera, kuko ubu bageze mu birometero bigera hafi bitarenze no birometero 50 bwana rero. yego, ubwo rero benshi cyane mu baturage rwose bari kwihuzamo, abakuru n'abatoya, si n'urubyiruko gusa kuko n'abakuru bose barababwira yuko ngo nta kintu na kimwe ngo kidashoboka, ngo ndetse ngo mu gisirikare hakorwa imirimo myinshi, ngo n'abo bagore bakuru bajya bagira ibyo batwaza abasirikare ku rugamba, wenda ntibafate imbunda ariko bagafasha abasirikare mu kubagezaho amasasu n'ibindi bitandukanye, amafunguro n'ibindi. Mbese urabona ko ya propaganda n'ubundi yakoreshwaga muri Kivu y'Amajyaruguru yo kwinjiza abazalendo, kuko n'abangaba n'ubundi ni abazalendo bari gukoresha kugira ngo binjizwe mu gisirikare. Gusa nanone yego, nk'uko nanabikubwiye, hakaba bamwe mu batari kubishaka, kuko n'imiryango y'abashi hano mu Bukavu ngira ngo urabazi, nibo bantu baba batunze cyane cyane. yego, bagaragaza yuko mu by'ukuri batari kwifuza ko iyi ntambara yabageraho, bakavuga ko ahubwo bagomba kwirwanaho, ntabwo bashaka abana babo bajya muri ibi bintu, ntabwo bashaka abana babo bajya muri izi za wazalendo, ntabwo bashaka mu by'ukuri ndetse kwijandika muri iyi ntambara. abo urabona yuko ibintu byatangiye guhindukana igisirikare cya leta cyapangaga kubinjiza nabo muri iyo mirwano cyangwa se muri iya ngajoma. Hazajya ngo hakorwa imyitozo y'iminsi itarenze 15 bwana Riyo. Ubundi bahite berekeza ku mirongo y'imbere y'urugamba.
cyane rwose ngo bahita bajya ku mirongo ya mbere y'urugamba. Yego Bwana Omar Shukran, n'ubundi rero mu gihe dukomeje kutubwira n'ubundi biri kuba, ndagira ngo rero unyemerere turebere hamwe ibyatangajwe n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Rem Mukurarinda. Yatangaje ibijyanye n'igihombo gikomeye mu Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateje abaturage bo mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu, aha ni mu ntera ibirometero bike uvuye mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru Goma, mu mirwano ikomeye yabaye mu gitondo cya kare ku wa mbere ku itariki ya 27 Mutarama 2025. nta kibazo bwana Rege. Yego umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Rem Mukurarinda yatangaje ko kugeza ubu abanyarwanda bahitanwe n'amasasu yarashwe avuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze kuba 15 mu gihe inyubako zirenga zifite akaciro karenga miliyoni 150 zangiritse. Ibi Mukurarinda yabitangaje mu kiganiro urubuga rw'itangazamakuru gitambuka mu bitangazamakuru byo mu Rwanda bitandukanye. Yavuze ko kurasa mu Rwanda kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwabaye cyane ku itariki 23 na 27 Mutarama 2025 bitabaye ku mpanuka, kuko gisirikare cy'iki gihugu bigaragara ko cyari kigambiriye kurasa ku basivili. Ati ntabwo amasasu n'amabombe yarashwe gutyo wavuga ngo no kubera ko imipaka ifatanye baribeshye. Gusa yavuze ko nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarashwe ku basivili Rubavu yabigambiriye, nta musirikare wayo n'umwe wigeze uhirahira kwinjira mu Rwanda rwana. Ati nubwo hari abarashe mu Rwanda amasasu mato na manini, nta musirikare wa FARDC wigeze ubirahira avuga ko agiye kwinjira mu Rwanda ahateye, nta n'uwagerageje ngo wenda bamusubize inyuma. Yavuze ko kugeza ubu abamaze kumenyekana bahitanwe n'ayo masasu ari abantu 15 mu gihe abandi 132 bakomeretse muri 117 bakaba baravuwe barasezererwa mu mavuriro, mu gihe 45 bavurirwa mu bitaro bitandukanye. Aho rero baremze. Mu bindi bimaze kumenyekana byangijwe n'aya masasu ni inzu zirenga 200 zangiritse, harimo izigera ku 151 zifite agaciro karenga miliyoni 130. Muri izo nzu zimaze kubarurwa izigera ku 10 zarangiritse cyane, mu gihe izindi zigera ku 183 zangiritse ibisenge, naho 38 zo zangirika amadirishya n'inzugi. Hari kandi amashuri ya leta 5 n'andi 2 yigenga yangiritse yose abarirwa mu gaciro ka miliyoni zirenga 27. Ibyo kandi bikaba byariyongereyeho imitungo itandukanye yagiye ihitanwa n'ayo masasu. Mukurarinda yavuze ko byumvikana impamvu abaturage b'Irubavu bagize ubwoba bagahunga nk'uko abanyekongo bavaga i Goma bari guhunga bagana mu Rwanda. Yongereho ko abo banyekongo bari bahungiye mu Rwanda ubu basubiye iwabo kuko hari umutekano usesuye nyuma yo gufatwa n'umutwe wa 23 ku buryo hasigaye ababarirwa hagati ya 20 na 30% by'abari bahungiye mu Rwanda. Ni mu gihe kandi abakoreraga imiryango mpuzamahanga bari barahungiye mu Rwanda nabo batangiye kugenda, hakaba hasigaye ababarirwa kuri 40%. Mukurarinda yavuze ko ibyo bishimangira ko umutekano w'u Rwanda ari wose, kuko abacanshura abanyamahanga bahanyuze babashije gutaha iwabo nta kibazo cy'umutekano muke kibayeho, bityo basaba abanyarwanda kuryama bagasinzira. Ati umutekano w'u Rwanda urahari kandi urarinzwe, baryame basinzire ariko nta kwirara. Abantu ntibagomba kwirara kuko intwaro zafatiwe i Goma amaze gufatwa zagaragazaga ko zitari izo kurwanya M23 gusa, n'amakuru aharagaragaza ko harimo n'umugambi wo gutera u Rwanda. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yongereho ko n'igihugu inacyo kiticaye ubusa, kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itahwemye gusubiramo ko ishaka gutera u Rwanda no guhirika ubutegetsi bwarwo, kandi kwitigeze itangaza ko uwo mugambi yawuhagaritse. Ubwo yari ari mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba East African Community yabaye ku itariki 29 Mutarama 2025, yigiraga hamwe icyakorwa ku ntambara ikomeje kuyogoza uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasezeranyije
ko u Rwanda hari icyo ruzakora ku masasu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarurasheho. Yagize ati mu minsi 2 cyangwa 3 ishize twapfushije abantu, habaye kurasa cyane guturutse mu burasirazuba bwa Kongo Igoma, hapfuye abantu babarirwa mu binyacumi, hakomereka ababarirwa mu magana. Ibyo mu buryo budashidikanywaho tuzabyitaho nta kubishidikanyaho. Ngayo nguko rero ni ibyatangajwe mu gihe bwana Omar Tkorana tubwira ko General Masunzu akomeje kugenda nawe yitegura urugamba rukomeye, ndetse amaze gusaba na ramforo i Burundi, ndetse hakaba ari n'abarundi bongeye kwinjira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi byo bimeze gute bwana Omar Tkorana? ngo bwana riyo na operasiyo ari kugenda akurikirana, ni organization kandi y'urugamba iri kugenda ikurikirana, aho za ramfuro zirimo ziragenda zituruka hirya hino no ku isi. Mu makuru turi kugenda twakira, hari ibihugu bimwe na bimwe birimo biranagenda binatanga intwaro byisha bwana riyo mu rwego rwo kwereka Kinshasa ko bari kumwe muri iyi mirwano. Yego, ndetse hakomeje kubona ko imiryango itandukanye ikomeza kugenda igaragaza yuko itewe impungenge no gufatwa kwa Bukavu nanone bikagenda nk'uko Goma yafashwe. yego, ubwo rero ahangaha kandi Bukavu yari inzira mu by'ukuri ikiri korohereza abashoramari mu bihe bitandukanye, yaba ari abakora mu buryo bw'imibonano n'amategeko ndetse n'abatabyemera, kuko ni inzira iborohereza cyane cyane mu guca mu Burundi. Bwana riyo ni ibintu byoroshye. yego, ni ukuvuga ngo rero situwasiyo mu magingo aya ngaya uko yifashe, biragaragara ko igisirikare cya leta nyine kiri kugenda gifata ramforo. Abasirikare b'u Burundi bamwe barimo baragenda baza, nubwo amakuru dufite n'ubundi hari bamwe bakomeza kugenda batwarwa. Hari n'uwakoranaga n'abitwa ba OPEC, amakuru twamenye nuko yatumijwe mu Burundi, bagakeka yuko ngo ashobora kuba yarakoze amakosa. Hari ubwato bwarashwe ejobundi n'intare za Sarambwe bagera kuri 200 bagwa mu mazi, ariko tutamenye mu by'ukuri ngo abapfuye bose bangana iki. Bikavuga ko umugabo ari mu bari baditoye ubwo bwato bw'abo basirikare bangana gutyo bose, ndashoboka ko biri muri bimwe yaragiye gusobanura bwana riyo. yego, ubwo n'ibyo bimodoka bimwe birimo biracishwa mu Burundi, ibindi bigacishwa mu mashyamba n'ubundi arasukira muri Kivu y'Amajyepfo, muri iyi misozi ya za Minembwe, ahantu hose. Bwana rero buriya igisirikare cya Kongo FARDC nubwo wenda gitsindwa ku rugamba, ariko ikintu utakigaya ni ibikoresho. Bafite ibikoresho karabutaka ngo warabibonye, wenda n'ibikoresho byafatiwe muri Goma, imodoka zigera kuri 400, ibifaru bigera kuri 128, ndetse n'indege mwarabibonye yuko nazo zagiye zisigara ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Bukavu rero buriya ukongeraho hano za Minembwe ku kibuga cy'indege cya Kavumu naho hari ibikoresho bimwe biraza, ibindi bigahungishwa nyine bitewe n'aho bari kwataka. Ariko Masunzu bye ngo akomeje kukameza cyane, nubwo nanone akomeje gukorwamo kugira ngo hacitse igikuba. Bwana riyo hacitse igikuba ubwo Colonel Rugabisha wari inshuti y'amagara yitwaga, nubwo yishwe mu by'ukuri bivugwa ko yishwe n'abarwanyi n'abasirikare be bamuziza yuko ngo babonaga yuko ngo agiye gutanga n'ibi bice bya Nyabigwe byose, ngo nyuma yuko ngo yatanze ngo kuva za Minova buriya ngo niwe muntu ngo hatanze icyo ngo banamujijije. ubwo rero urumva Masunzu arategura sava, ariko nanone ntabwo bimworohera. Abageramiwe bazaba abarundi barakomeza kuza, ariko nanone bwana rero ntabwo bavuga yuko bafite icyizere, ahubwo harimo bamwe batangiye guhunga, bamwe batangiye kwishimira ko ngo hari amakamyo ari kubacaho. hari abari barimo bavuga ko bari hagati y'ibirometero bigera nko kuri 23 ujya muri Bukavu. ubu ngubu bavugaga yuko ngo bamaze kugera mu birometero, muri iki gitondo bamaze kugera mu birometero bigera hafi nka 18. byumvikane ko rero bwana riyo bari guhunga Nyabibwe, bari guhunga ibice bya za Kavumu, bari guhunga ibice biri kwatakwa n'intare za Sarambwe. nubwo bwose niyo deployment ikomeje, bari guhunga. Kugeza ubu ku bijyanye na SADC mu ntara Kivu y'Amajyepfo, wenda haba hari abasirikare ba SADC bageze
muri ibyo bice kugira ngo babashe gukora icyo navuga ko ari sentire kugira ngo intare zitinjira i Bukavu cyangwa Sadeke yose yasigaye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru? Bwana rero hari ukugiye ngo ibikoresho byigeze kubaho mu bambiro intare zatanzwe zikimara gufata Ngungu Kamembe, ndumva ariko byabayeho. Hagira ibikoresho bimwe byavanywe mu bambiro bya Sadeke bijyanwa ndetse n'abasirikare bake. Yego. Ariko ntabwo twamenye nimba baragarutse Kivu y'Amajyaruguru cyangwa bariyo. Baramutse bariyo baba ari abo ngabo bagiye icyo gihe. Urumva ni imbere rwose y'ifatwa rya Goma nyine birumvikana Ngungu ikimara kuvamo ni mu matariki nka 10 ya Mutarama. Sasa rero ntabwo tuzi nimba Sadeke yaba iri muri biriya bice, niyo yaba iri hariya yaba irimo rwihishwa, baba baragiye mu buryo bwo kwiba cyangwa se harabayeho nko kuyoba wenda ibice cyangwa se kubura nanone amayira abageza mu bice bagiye bareremo, kuko ubu kontenja zabo usibye iri mu bambiro ndetse na kontenja iri hano hafi na MONUSCO muri Goma, wavuga ko n'abasirikare ba Sadeke ntaho bahurira na Kivu y'Amajyepfo. N'umwe mu ntare zafarangwe wabasuye ejo bundi ngira ngo warabyumvishije abasa n'abaterya baganira barimo banana n'amanimero amubwiye ngo yizere ko bazahurira Side Kivu. Aramubwira ati icyo nshaka njyewe ni ugutaha, ntabwo nshaka imirwano. Nubwo rwose bikomeza kuvuga ko ibihugu byabo nka Tanzania ndetse na South Africa cyangwa cyane South Africa byumvikana ko itarava ku izima. N'ejo nakomeje kumva ko hari ibikoresho byari byatangiye gupakirwa amato bizanwa no muri Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo bitangire kurizwa indege zigeze Kinshasa ubundi bibe byaza Kivu y'Amajyaruguru. Nanakubwira ko ubu magingo aya ngaya intara ya Kivu y'Amajyaruguru iri mu birometero 340 Kamembe uvuye muri Goma Ibeni. Sinzi nimba wabimenyeho Kakure yashyize ibirindiro bye. Kakure Evariste Somo Majoro Generali niho yashyize ibirindiro bye. Ubwo mu bintu wese ahangaha wasimbuye nyine Peter Chiremwa biri mu kugenda anakira n'ibyo bikoresho, gukora sensibilisation mu basirikare batandukanye nyine nka guverineri y'intara Kivu y'Amajyaruguru, gukora kongera kuremara ibiro. Urabizi ko nta kintu na kimwe babashije gukura mu biro byari biherereye Goma. Rero ubwo Sadeke keretse nimba bari gukoresha kereka nimba wenda ari za kajugujugu zitavuga ziri kubatwara mu masaha y'ijoro, ariko ubundi hari igisirikare cya FARDC kigiye gufatanya intambara n'Umurundi, gifatanye intambara na FDLR bake bahungishirizwayo, kuko hari abivugwa yuko hajyanywe abasore bo muri Karab, bikavuga ko hari aba FDLR bayoboye urugamba babanje kujya bwa mbere ntambere mu bwato, kuko bari bizeye ko aribo bazabatabara. Nubwo na magingo anga hari abarimo barashaka amayira yo kubasanga, bahora bahura n'intare za Sarambwe muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru bashaka kumanukira za Kicanga ngo barebe ko bajya muri iyi mihanda ya Goma Bukavu, barebe ko hari aho bagenda bamenera mu mashyamba, ariko bikarangira bibarangiranye ibyabo. Aho naho ubundi nta kindi gisirikare cyaba kiri hariya, ntacyo. Ahubwo ibyatangiye gukekwa ni ibijyanye n'abacancuro bandi, bivuga yuko nabo ngo barimo barategurwa, yewe ngo harimo na bamwe mu bavanze bari ku butaka bwa Kongo, bivuga ko ngo bazagera mu bihugu byabo bakongera guhindukira. Urumva birumvikana bazaca, bashobora guca mu Burundi cyangwa Tanzania, Burundi, gutyo bakaza muri Side Kivu, ko ntabwo barava ku izima. N'amafaranga bahawe ntabwo bari bakayamaramo bwana riyo buriya. Yego. Ubwo rero niyo situation nirwo rugamba igisirikare cya leta Kongo FARDC yo kurwana, ariko mu by'ukuri bikagaragaza ko nta bushobozi bafite. Icyo twifuza ubundi ni uko hakaba yaba ibiganiro, ikintu cyitwa imirwano igahagarara, kuko n'ubundi nta cyiza cyayo, byose ni ibyangiza ikiremwamuntu.
Dukomeje n'andi makuru, Bwana Omar Kurani, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kwandikira amakipe atatu akomeye ku mugabane w'Uburayi. Twageze mu makuru akomeye ya diplomasi. Ayo makipe arimo Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern Munich. Aho rero iyi guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isaba aya makipe guhagarika amasezerano yo kwamamaza bafitanye na gahunda y'u Rwanda yiswe Visit Rwanda. Ayiswe amasezerano arimo amaraso kubera uruhare bivugwa ko u Rwanda rufite mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Nibaruwa yanditswe n'umunyamabanga wa leta ya Kongo ushinzwe ububanyi n'amahanga Therese Kwayikwamba Wagner yamaganye ayo masezerano avuga ko atarakwiye mu gihe u Rwanda ruri mu ntambara imaze gutuma abantu basaga 500 bava mu byabo muri uyu mwaka. Mwibaruwa yoherejwe ku ikipe ya Arsenal, uwo muyobozi yavuze ko ibyaha by'u Rwanda muri iyi ntambara bitagishidikanywaho nyuma y'aho umuryango w'abibumbye Loni wavugiye ko abasirikare b'u Rwanda barenga 4,000 bari muri Kongo. Wagner yagize ati ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage bagoswe mu mujyi wa Goma, bagotewe mu mujyi wa Goma badafite ibiribwa, amazi cyangwa umutekano. Abaturage barababara cyane, bamwe basize ubuzima, abandi bafashwe ku ngufu bicwa n'abasauzi, ubusauzi bwariyongereye. Inkunga yanyu Visit Rwanda ifite uruhare rutaziguye muri ibi biri kuba. Ibaruwa igaruka cyane ku kuba amasezerano ya Visit Rwanda ashobora kuba avumwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bivugwa ko yibwa muri Kongo mbere yo koherezwa mu Rwanda. Bivugwa ko ibi ari ibintu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ariko idafite ibimenyetso. Raporo y'impuguke za Loni iheruka yagaragaje ko byibura toni 150 za carton zijyanwa mu Rwanda rwihishwa zivanwe mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ntabwo bigeze bagaragaza ikimenyetso icyo ari cyo cyose uretse amagambo. Kongo ivuga ko u Rwanda rwinjiza miliyari y'amadolari avuye muri ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ayo mafaranga akifashishwa mu bikorwa byo kwamamaza igihugu aho kuyakoresha mu iterambere rya Kongo. Mu cyumweru gishize David Rami, umunyamabanga wa leta y'Ubwongereza ushinzwe ububanyi n'amahanga, yaburiye Perezida Paul Kagame ko ibikorwa bye bishobora gutuma igihugu cye kibuzwa imfashanyo ingana na miliyari z'amadolari. Mwibaruwa ye Wagner Group, uyu mudamu Wagner yasabye ko ayo makipe y'umupira w'amaguru gukorera iperereza rihagije kugira ngo arebe niba ayo mafaranga atarayo kwigwizaho umutungo aturutse mu bikorwa by'ubujura bw'amabuye y'agaciro. Yagize ati Kongo irasaba ko ayo makipe yahagarika amasezerano yo kwamamaza arimo amaraso n'igihugu gicitse ku icumu. Niba mufite ubushishozi muyahagarike, mukore icyemezo cyiza, bitabaye ibyo mukwiye kwemera ko mufatanyije muri ibi bikorwa. Akaba ari ibyatangajwe, ngira ngo Bwana Omar Kurani nawe wagira icyo bivugaho ibi ngibi bikubiye mu ibaruwa yanditswe na Therese Kwayikwamba Wagner. Bwana Riyo, nuko wenda ibyo ngibyo ari byo biri kubasha kujya mu itangazamakuru bitewe n'uko ibyo n'ayo makipe wenda biba biri kuri public, abantu babizi, ntabwo bakwandikirwa amabara ngayo ngo arekwe gusomwa. Ariko nanone ibyo ngibyo ni nabyo ngo biri gukorwa ni ibiro bya Tshisekedi n'ubundi n'ayo mabara baba bari gushishimura bayohereza n'ibihugu bitandukanye ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Ngira ngo uri gukomeza kumva ibijyanye no gusabira u Rwanda ibihano n'ibiki byose, ibyo byose ngo biri guterwa n'aya mabaruwa, mu gihe nyamara na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Riyo ababasha no kuvuga mu bijyanye n'ubusesenguzi wenda bo dukomeza kugenda dutega amatwi, nabo bavuga ko yakabaye ihanwa cyane cyane no ku bijyanye no gukoresha abacancuro bakica abenegihugu. Ni ikibazo gikomeye cyane. Rero ibyo ngibyo icyo nabivugaho nta kindi, uko nguko bakomeza gushaka ko u Rwanda nyine rusubira inyuma. Nibyo birimo biragenda bikorwa no ku ruhando mpuzamahanga, bagenda nyine bohereza ayo mabaruwa ibihugu bitandukanye ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Ibyo byo ntabwo byabura, ngira ngo bagiye babigaragaza kenshi no mu myaka yashize, bagiye babigaragaza igihugu cy'u Rwanda cyagirana amasezerano n'abantu, cyaterwa inkunga runaka bakarekarama
ariko ukabona ko mu by'ukuri ni ibintu bidasobanutse. Ntekereza ko ngewe igihugu kitakabaye cyangira ikindi, ahubwo ibihugu by'ibituranyi byakabaye birebera hamwe inyungu zabo bose muri rusange. Yego nibyo Bwana Omar Shukurani, hari ibaruwa cyangwa hari itangazo ryasohowe n'umuvugizi w'igisirikare cya leta FARDC, uyu akaba yitwa Sylvain Ekenge Bomisa, aho rero yagaragaje uko ibintu bihagaze by'umwihariko ku bijyanye n'urupfu rwa Colonel Rugabisha. Nta kibazo watubwira ko nyine twakomeje kugenda nyine twumva menshi ndetse nayo dufite, ariko nanone iyo baruwa nayo yakomeje kugenda icicikana ya Sylvain Ekenge, nubwo benshi batangiye kuvuga yuko ngo harimo amanyanga. Reka ndisome ntacyo mpinduye uretse kurivana mu rurimi rw'igifaransa ndishyire mu kinyarwanda. Ni itangazo bahaye umutwe ugira uti itangazo rigenewe